Poštovani građanke i građani Tuzle, sada će nam Adi reći nešto više o našem zahtjevu za formiranje zdravstvenog savjeta koji će nadgledati rad buduće uprave Doma zdravlja Tuzla. Sve ovo što mi kao Karton revolucija radimo zadnje 2 godine je produkt napornog rada ne samo nas, nego mnogih časnih ljudi unutar gradske uprave, mnogih časnih ljudi unutar Doma zdravlja i mnogih časnih građanki i građana Tuzle. Tako da molimo vas da na ovo ne gledate kao rušenje bilo koga, niti rad za bilo koga, nego kao donošenje pravde i revolucije u institucije koje do sada nisu funkcionisale i na tom putu svako ko bude saveznik nas i građanki i građana Tuzle je pozitivna osoba i to svi trebamo prepoznati. Mi kada smo krenuli u ovu inicijativu nismo željeli smijeniti Suada Bijelića i da na njegovo mjesto dođe neko drugi da mi kažemo mi smo to radili super, građani su to uradili odlično. Željeli smo zajedno sa vama smijeniti čovjeka koji nije radio u skladu sa zakonom i koji je izazvao kolaps u Domu zdravlja Tuzla. Željeli smo smijeniti upravni odbor Doma zdravlja Tuzla koji mu je sve to omogućio i bio njegov saveznik u tim radnjama. Ali prije svega željeli smo za budućnost svih nas i novih pokoljenja koji dolaze u budućnosti uspostaviti sistem koji će uspjeti da nadgleda da se ovakve stvari više ne ponavljaju. I zajedno sa gradskom upravom ćemo predložiti inicijativu, odnosno već smo predložili inicijativu za formiranje zdravstvenog savjeta koji će imati mandat da nadgleda rad upravnog odbora, direktora ustanove i da o tome izvještava gradsko vijeće, a da gradsko vijeće u skladu sa tim izvještajima mora hitno reagovati. Kako se ne bi dogodilo da imamo revizorski izvještaj 2021. godine koji govori o kolapsu, a da niko pri tome ne reaguje. Još jednom želim, posebno ćemo iznijeti naše konkretne zahtjeve, ali sada je, vjerujemo, već svima jasno, tražimo odgovornost onih koji su izazvali ovakvo stanje, njihovu smjenu i na kraju uspostavljanje reda i sistema. I svako onaj koji je saveznik na tom putu je pozitivna ličnost, je čovjek koji radi u interesu ili grupa ili institucija koja radi u interesu naroda, a svako onaj ko na tom putu bude stao i bude sprečavao je protiv naroda i za kriminal i bezvlašće. Još jednom tražimo formiranje zdravstvenog savjeta koji će u budućnosti nadgledati rad Doma zdravlja Tuzla kako bi prevenirali ovakve stvari da se u budućnosti ne ponove.